Sada ću objasniti nešto što zovemo zakon identifikacije u komunikaciji. Zakon identifikacije kaže kad nešto postane lično, onda to postaje važno. Recimo, sa ljudima možete pričati o različitim temama, ali ako im pričate o temama koje njih lično ne interesuju, odnosno koji ih ne dotiču, vrlo brzo ćete ih izgubiti u komunikaciji. Na primjer, pominjete neku naučnu diskusiju, pričate o nekoj uopštenoj temi, u privatnom životu ste penzioner koji ima unuke i priča penzioneru koji nema kako su vaši unuci predivni i naravno gubite ga poslije 10 sekundi u komunikaciji. U firmi objašnjavate zaposlenima kako je bitna strategija naše organizacije, oni vas gledaju blijedo i ne znaju ni šta je strategija. Tako da, ako hoćemo da budemo efikasni u komunikaciji, trebali bi da pričamo na način da ljudi sebe mogu da u tome prepoznaju. Ako nismo postigli taj efekat, onda ćemo ih vrlo brzo izgubiti, odnosno prestaće nas slušati. Doduše, imat će glavom naprijed, nazad, bit će nasmiješeni, pravit će se da slušaju, ali naravno neće čuti ništa od onog što smo rekli. Ovdje bi pomenuo 3 jako važna pitanja, vanvremenska i nevezano za to čime se bavite, koje bi svako od nas vremena na vrijeme trebao sebi da postavi. Prvo pitanje, ako ljudi imaju izbora, zašto bi trebali poslovati baš sa mnom? Većina ljudi ima izbora. Sad, ako već imaju izbora, zašto posluju sa mnom, a ne sa nekim drugim? Koji su razlozi da sam ja kao pojedinac ili mi kao organizacija bolji od drugih? Ako možemo da odgovorimo na to pitanje adekvatno, onda smo u dobroj poziciji. Drugo pitanje je da li drugi mogu lako imitirati ono što radimo? Ako je odgovor da, vrlo vjerovatno bismo trebali razmisliti o tome da nešto promijenimo u načinu rada. Na primjer, kad gledate u praksi, postoje određeni poslovi ili biznisi na terenu i možete da vidite neko otvori objekat jednog tipa, onda 5 ili 10 ljudi otvara jako sličan misleći da će to funkcionisati. Znamo, u jednom periodu su to bile benzinske pumpe, u nekom drugom kafići ili restorani i slično. U svakom slučaju, čim ljudi zaključe da će lako imitirati nešto, oni pokušavaju da vam budu konkurencija. S druge strane, recimo da otvorite naučni institut. Vrlo vjerovatno neće se baš previše ljudi zaletjeti da to pokuša da uradi. Zašto? Zato što razumije da treba da postoji ogromna ekspertiza da bi se bavili time i da ne razumiju materiju. Za određenu vrstu posla ljudi imaju utisak da će vrlo lako to da kopiraju i onda ulaze u tu vrstu biznisa. Tako da drugo pitanje je koliko lako drugi mogu imitirati ono što mi radimo. A ako mogu, trebalo bi da nešto promijenimo u načinu rada. I treće, kada nekome nešto treba, nevezano da li je to druga organizacija, kupac, naši zaposleni u firmi, član porodice ili slično, da li će se prvo sjetiti mene? To vam je onaj sindrom kad vam prvi komšija kaže da sam znao da vi to radite, kupio bi to kod vas. To se zaista u praksi i dešava. Tako da jedno od pitanja je kad ja nešto radim, da li će ljudi kojima to treba se prvo sjetiti mene, a sljedeće pitanje da li će se na drugom mjestu sjetiti mene. I finalno, ako neće ni na prvom ni na drugom, ako im nešto treba, da li će se uopšte sjetiti mene. Tako da razmislite s vremena na vrijeme o ovim pitanjima, pokušajte sebi da ih postavite, pa ćete vidjeti da li će vas odgovor voditi u pravcu u kojem želite da idete.